Siyabingelela ngenzeka kwesicelo ngokuqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button le channel yethu Umgosi. Ewe ngenzeka kwethu izindaba-ke ezibuhlungu ezenzeke namhlanje kushiswa umuzi kaNgizwe Mchunu. Ngane zakwethu-ke imbangela okwamanje ayikakaziwa ukuthi kungabe kwenzeke njani, kodwa-ke sikhumbule ukuthi-ke uNgizwe Mchunu nabanye abaholi babantu abahamba phambili kwi-march and march lapho kuliswana khona napho kufika abangenawo amaphepha mvume okuba seNingizimu Afrika. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ngane zakwethu kubuhlungu-ke lokhu, asazi-ke mhlawumbe noma isigameko sakamumva la kade senzeka khona eThekwini abaningi la kubonakala khona uNgizwe ehamba nenkosi la khona-ke bethi close bevalisa abokufika eThekwini, kanti umuzi kaNgizwe kuthiwa useMbombulu. Ngane zakwethu, kodwa-ke nakwakuphakela umthakathi uyachaza esemzini kaNgizwe ungakho. Yeah, bafowethu siyabingelela bafowethu, sibingelela umoya ophansi, sibingelela umoya ophansi ngendlela eyisimanga. Silapha emzini kaNgizwe eMadundube eMbombulu bafowethu. Sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgizwe bangamthola, bathe mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kusho izindlu izingane ezinganakile. Ngenhlanhla kaNkulunkulu-ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele, kodwa-ke impahla ilimele kakhulu, umuzi uphelile wonke, akho lutho, akuphumanga izinto eziningi, kodwa-ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So-ke lokhu kuyasethusa-ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwa esisebenza nayo kuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu. Sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe, bafika futhi kuney'ngane njengesimo esifanayo lesikamacingwane, kuney'ngane bafike babulala amawindi ney'cabha ekhaya kubo. Lokhu-ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo, futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha, siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko esithani bafowethu, uyekani. Ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu, singashayi umuntu nje, sishayana sodwa. Bonke laba bantu nibabona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa, nibobabuka masibashaya ngemvubu babaleka bengena eviyweni. So-ke akekho umuntu ongathi uma umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba bantu abangaka abawu-3000 aphinde abaleka ayongena phakathi kubona. So-ke njengoba esuke ebaleke engena eviyweni sukekhomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho-ke laba abavikela abantu bokufika, abayisikhulu, abayiphoyisa, abazinsizwa lezi ezibizwa ngey'nkabi, ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga, abaholi bayawusapota, abantu abaningi bayaweseka, iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho-ke iseluleko nje ukuthi yekani, bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka-30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya. Kusukela namhlanje njengoba kuwumhla ka-10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu-40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa, sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi iy'nsizwa ama-security la eSouth Africa avikela abantu bokufika, yekani. Iy'nsizwa lezi ziyibiza ngenkabi evikela abantu bokufika, yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika, ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi uphendula leli zwe libe yenye into, kodwa ngenxa yokuthi sinakekela umnotho, sinakekela abantu, sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho. Yingakho sinicela sithi yekani, siyamkhalela kuMacingwane, sizophinda sikhulume naye usazovela nezinye iy'khulu ekhuluma ngalokhu, kodwa nje siyakukhalela Macingwane ngobubi obenzeka emzini kakhulu wakho. Sikufisela mfowethu ungathi kungasheshe kululameke kulesi simo. Siyazi imali azikho, sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi iy'nsizwa zonke ziselestini, insizwa iselestini iyodwa, siwuvuse ngokushesha lo msika Macingwane. Siyathokoza inhlelo mhlawumbe qhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befisa ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenzeka njani. Yeah, kusasa ekuseni nje, kusasa ekuseni ngomhla ka-11 ngoMsombuluko ekuseni ngo-8 kuzobe ngisumkhosini okuningi sizokuveza lapho ngalokuthi abantu bebeke indlela. Siyabonga.